buryo. Okay. Agafilimi gacu nuko gatangiye. Hari abaje muri buno buryo bazana igikapu gisa neza n'ikiri nyuma ya Afande hano. Afande we yarongoye bahita bagitwara ku kanya. Afande yahagaritse iki? Ako kanya ukavana agira icyahagarika rero bano baraje bitsimba hano inyuma. Urave kuri Rudomoro wacu ndetse nande na Muhoza Patrick. Wana kumba Afande mu guhagarika yahagaritse Kalifani. Ngabo rero sasa uwarifani warahagarara muri ubwo buryo. Kumba utwaye Rifani wacu rero n'uwitwa Riri wacu rero yahise asohoka muri Rifani ako kanya. Niwe shoferi ati rero nshaka kungereza kano kanaha imbere. Ati ntari kabisa twagiye kujya guterura ibagi hano. Ibagi iragenda. Afande wacu biramutungura rero sasa. Wana ibintu byabaye isazi hano. Riri wacu yagize ubwoba wo gatwawe. Afande we cyamurengeye umufana. Ibage ikomeza yitogoza. Umushoferi Riri wacu we yabonye bikomeye yiyinjirira muri Rifani yiwe. Kare sinabishobora. Afande kwegera ibage abona ibage iri kugenda wo gatwawe. Wana Afande kureba uwa Rifani abona uwa Rifani arigendeye. Ahita mwoma inyuma ahita yinjiramo muri ubwo buryo rero sasa. Wana agafilimi kacu ko nuko gatangiye nyabuneka nucikwe. Barakwereka hano rero sasa. Afande wacu yari yagize ubwaho gatwa kumbi bikoze ngibi biri kubitegereza rero sasa. Wana nuko bakanura. Urave kubiyi imyaka rero sasa. Aba bari fani b'urugendo rwarakomeje. Wana abakoze amadega dore ngabaho bitsimbye bafite ibag isa neza n'iriya ya Afande. Abandi bo bamaze kugurana ya bag Afande yarafite. Afande rageze hano rero sasa. Wana reka wishyure naho ibintu mbonye si iby'i Rwanda. Ngabo rero Afande wacu yishyuranye wasi. Wana Riri wacu we yasegira gute yarikomereje. Afande nawe afata inzira ye gusa nta rwiyambitse kuko ibintu abonye rwose nibisanzwe kandi nawe ubaye ari wowe niko wabigenza. Gusa Afande wacu we yadagazwe icyo bita kudagadwa. Ngabo rero sasa. Wono uko Afande byamucanze hariya rero ni nako bakwereka bano baginga. Wana bahise baza muri ubwo buryo. Urave kubiyi imyaka rero sasa. Baraza batipitowinga kama jeshi. Aya nta bya kama jeshi ni kama civilian. Bitegereje hakurya babona Afande yarenze rero sasa. Okay bahita baza bafata iyi bage barayifata bahita bayibangatana muri ubwo buryo rero sasa. Urave kubarara esa mu bage harimo iki kuri cyo narebe rero sasa nucikwe. Wana barayizanye batereka hano. Uko batereka hano rero bafunguye ya bage yacu. Kumbi bage irimo umuntu rero sasa. Bage yacu nta wundi muntu urimo uretse uwitwa nde Karumugabo rero niwe wari witsimye mu ibage. Wana twagisha Rudomoro wacu rero niwe uyoboye kino gikundi cy'amabandi. Ngabo rero bandi. Wana byatungukiye hano nuko bisimbuka. Urave kuri Muhoza Patrick wacu na Karumugabo arasimbuka ugacwa we. Wana uyu yaraje rero sasa. Rudomoro wacu chef d'orchestre. Ngabo rero sasa baratambitse. Twagisha aba nabarara babi cyane sinzi ngo Afande bamwibye iki rero ukurikira unarebe. Wana byarakarenze muri ubwo buryo. Afande we ku rundi ruhande Wana byaramucanze arazagarara hano ntabyumva neza. Ngabo aba baraje rero bitsimba hano ku ruhande rero sasa. Urave kubiyi imyaka babanza kureba ko nta muntu wabakurikiye. Ngabo batangira kureba ngo kesi kiriya. Batangira kureba ikintu kiri mu ibage rero kandi bitonze neza cyane. Ngabo kumbi basanzemo briefcase rero sasa. Batangira gukuramo n'iki n'imyenda ya kijeshi ya gisirikare. Ngabo rero imyenda ya gisirikare rwose. Afande we hano yaricaye. Afande rwose yaricaye ariga rwose yiga ibihekane yiga inyajwi kuko ibintu ahuye nabyo si iby'i Rwanda.
abonye bag iri kugenda n'ubwa mbere abibonye mu mashyamba yarwaniyemo, nta hantu yigeze abona ibintu nka biriya. Afande wacu wanakumba bamukokoye dore ngaba bari kano kanifomo karisaba sha niko sha aka kanifomo wakambara sha kana kubera rero ngabo rero ngaba bagiye kwigira bageshi ku ngufu rero sasa. Uwitwa Muhoza Patrick we ku ruhande ari kwigera utwenda twa Afande nanjye karunda gatsindira byanze bikunze ngaba rero. Kumbe ku rundi ruhande Afande we nari kubyumva neza ubu koko bise bigenda gute, ibage nari ifite isimera amaguru gute kweri. Afande wacu nari kubyumva wana kumbi bino biracyakora uko bishoboye. Barakwereka rero uwitwa nde Rudomoro wacu agiye kureba ikiri muri briefcase. Ukurikira unareberero sasa kwitegereza neza muri briefcase barikanze amafaranga menshi niyo yuzuyemo. Wana byarabacanze rero sasa. Rudomoro wacu atangira kureba kashi, uyu ngo yajya gukora bakamukuraho kari umugabo wacu shabara muzira ngabo. Ariko mugende gake ntimugire ikibazo, niko cya Rudomoro kiri kuvuga. Yafashe amafaranga rero make yihereza nde, yihereza Muhoza Patrick, cyamuhaye agapinda ngabo rero sasa. Kari umugabo we aratega intoki, ukurikira unarebe ubanza bagiye kumuha barongera bahande Muhoza Patrick. Wana urave kubiyi myaka barangije bafunga briefcase nkaho nta cyabaye. Kari umugabo ahita avuga ati none se giye ko mutari kumasha ntago byakunda rwose, twakoranye diru none mu nyatse ngabo rero. Rudomoro wacu akuramo inoti ya 2 ahita amuhereza inoti ya 2 se sha yonyine ntabyumva neza. Aterekareka ntago nabyemera twakoranye igikorwa from the beginning none murashaka ngo mume 2 byonyine sha mutwaye za miliyoni. We wamuginga turanagukubita sha jyana yo ngayo sha wana urave kubiyi myaka rero sasa. Kari umugabo wacu yageze hano barabaginga urabona ibintu bankoreye. Aba rero sasa batangiye no kwiyambura imyenda bari bambaye wana ikigaragara bagiye no kuvara imyenda ya Afande rero sasa. Ukurikira unarebe akantu ku kandi nihagira akagucika wana. Kari umugabo wacu wungutse igitekerezo aravuga ati okereka nigendere. Aba rero ku rundi ruhande bari bashoje kwambara imyenda ya Afande. Umwe yambaye akoroshye ka Afande, undi yambaye uniform ya Afande, mbese bigize abajepe. Ukurikira unarebe basoje twagiye sha wana bahise bigira abakire ba karitsiye gabo. Nuko bagenda ku rundi ruhande Afande we byamucanze, sinzo yahamagaye kumba uko hamagara uwo muntu rero ntazi wari guhamagara. Kari umugabo nawe yaje sinzi ngaje hehe. Ukurikira unarebe rero sasa. Kari umugabo wacu nukaza yitonze, kumbe kari umugabo yaraje ahita abona Afande ku rundi ruhande ahita musatira sasa. Wana ahitaza ati samahana Afande, ntiwabonye bag yawe iri kurembera igenda yirukanka? Nayibonye. Ati sasa ngwino nkwereke burya yari imitwe. Afande rero bahise baza kumwereka abantu bamutekeye umutwe. Kari umugabo wacu niwe wamuzanye. Karuri uwo bita kari umugabo yaramuzanye nuko bamacinga rero. Kumbe ku rundi ruhande bino nabyo nuko biri kuza bimacinga vizuri. Wana ibi byaraje bigera ku kamodoka keza rero sasa. Iyi modoka kari nziza wayibonye Jean, reka tuyifotorezeho. Uyu bamuhaye telefone we banza ufotoresha. Wana iki kijyaho kiramufotora neza cyane rwose, anahindura positeri wogacwa we ngabo. Urave kubiyi myaka rero sasa. Ukurikira unareba akantu ku kandi ntagira akagucika. Wana ukore subscribe nayo irakenewe. Araza mwereka amafoto ye aho ni sawa kabisa. Kumba uko bifotoza kari umugabo na Afande bari kuza. Afande bari hano inyuma. Wana itugenda uhitubagwaho hano. Afande rero yaraje porampora mu kuza yirukanka asanga abantu bagiye nk'ejo. Afande byaramucanze ahamagara uyu nguyu ati shangwe no hano nkubaze. Kari umugabo araza ati none ko nta bantu bari hano? Ati rwose no bari abantu 2 rwose nge nabiboneye. Ngabo rero sasa Afande wacu byaramucanze rwose ntabyumva neza. Ati sha peti ngaho igendere nta kundi ubwo urampamije. Kari umugabo wacu yarigendeye rero na Afande wacu arazamuka afata ikindi cyerekezo. Ukurikira unareba akantu ko kandi aya mafoto ni meza nanjye fotora. Wana bari bagiye gufotora cyande cya Muhoza Patrick byigize ibibosi bya karitsiye. Ukurikira unarebe rero baragifotoye ngo uzazo rebe uwo gatwa we
byarifotoje ngabo hindura positeri jo ngabo rero sasa uyu nawe aza kumwereka amafoto yitonze do urabona udakubisha byamweretse amafoto kumbi afande wacu yabigezemo kare n'ibibizi ngabo rero kumbi mu kwitegereza ubifashe byabonye afande mu kwirukanka afande wacu yarabifashe rero sasa mugarukane mumbwira uburyo munyibasha afande wacu rero yarabafashe wana n'ahantu mwanshikira mwabaginga mwe nta kindi yakoze yahise atambikana abaginga ari naka gafilimi kacu kagira ku musozo nyaboneka babwira ngo mwirinde kwiba kuko kwiba nta keza kabyo Imana ibandebira icyoro kimwe mwese twabanye ndabakunda cyane ciao ciao